Oh Tuhan, halo, si, yo, si. Balik ka ba mali? Ito, yung yan.
Weh, dia lah kau be. Betina. Oke mas. Ini udah bersih mama. Mama mana? Ah, sere-sere teman kita. Dia bersih mama mana aja. Iya, udah betul. Tadi nako kita soal nasang bayi melo ke makatan ki satu yang untuk tanan nama doko lalu lata sedentu katumpai mane la di pasakka yulu tingayota lompatun nabatan kaleta kande solawai dolo dia mai to tatuk puju orlona tutumampata ta masambayang lan sangan na ambe na anak na pinamasallo amin tutumang pagi lan kadatuan suruga lan tea dan katumangiran at tutotemo pakala temay tondok siya temay paarapuan umpasakaran kan tulang patunna batang kaleki makrupakande makrupaway kumua menggaronto tewai solakande lami pasak ke opuang lami pasak ke duka batang kaleki dinna seupaki pomatoto imas solanasam unnolai te katuan mika masyankan late totumani lante pirang-pirang allopa lako ia mati opuang pangando pas sambayang kiki sorong mati olomi lan puang ki puang Yesu tutua mak parenta si sola kamu na pena masallo totemo si tontong sa lakona amin lan sangan na ambe na anak na pena masallo amin. Dan dia tu tengka kata potengka mapipisan na mindaming kambi topatuan ni potandamani mintu paarapuan solanasan toma rupate dong iyan naman bela alam ito naman dapi-dapi iyan namin tombang ko burak-buray sabak lami pataman deteda ko ke dipaten itu ada mak karusan ladendu kami sakbay laiti bogoro rakoto naman di bogoro betero iyan nalammo to patuan dako totedo lag tagaron to pasambaya tamang kamas sambaya to tarangan te tongkonan langan te banua ta popeng lulusan te to mapuna do man kato ning kaloki domai kombai manila Dios seperti itu taruh oto-oto pako desya parono nanta nenek nalai kako panaya taku tani sabat patam tersibang tutiro den tu tau nao sokoloro den duka tu tondoko nakua tak panayo sok kita binai pamate jadi kodako pato ada talam te tangan tondok tu nata paku tanai dako tu yo nataro to namangka yo sok tu taro to la di tibok tu bai mangka di tibok tu bai matinggoro ki mangka ki matinggoro to ko ya te mai rara buku bai demo tu ram potong konte allo ko ma in tapalendu tamate inan tapasede dia solana sanki
dari susi mototuna tingka-tingka latapotingka kira-kira sama pulau pameni tapatingkai dan dia yo kita lihat ya to kamu kambing tu ni potanda mali dakote tomatuan ta toma lupa tenong pertama nih tadi dulu kami kita to paling ini tema lupa bayi tulai pakai dako Indore jalan dosok kami taruh atau ke tomakuna apa jadi nah mati pisah apa maka pisah pitagir kamane mangosok taruh atau dako satu itu taruh atau dolo di pating katero di pakak gumbaya karambau dia ada nama karudusan Allah totemo kigua tadi olona temai pantaranak na tongkonan layuk lindo na bulan barena Allah mintu pekapuangan masolana sangi tabi olona temai pa kutanan nada pa paelian sangka angga mintu torroan to parenge tabi olona temai barana kalando lamba paunganan tabe olona tokon patokon lembang bose tara pangana tondok genteran tomak parentah tabe olona temai mintu tau namberan tau nindoran mak rupa kombongan sallo lasa buran dewan stasi sia majelis gereja bahkan nadio mayun taranak na temai aluk kasallangan tabe lako kita mintu masora nasang lako angga mahiri la biraka lanpa inan tamasora nasang kumua tabe sia siman takasiri datu takatangka ampulembang tomai tangan natiro na pamataduan tatang nata apain na mo pintirota lako anggan na bombona nenek diponene todolo dipotodolo maka lima na untor roiki tondok dikasiri datu dayanan dikatangka ampulembang belan na yate tangana tondok lili na padang disuaya na toroi da dua tongkonan na apa tongkonan dulang na tongkonan suaya dari taruh turiang na mengkapuangan na puang dolo tontong tasipa tontong tangga masolana sangkit pamoy na di kualen to tanah moto aluk na nenek lodang susuk peumam mo sangka na tomatua dio may tondon tomatangta makamba miki umpo aluk kaluk kasaranian naluk na puang Yesu dendu katusyunu umpo aluk kaluk kasalangan ya mo pole to situru tu aluk na po aluk te tomatuan tasya nenek meti tu digampi patiran sangkana umpo aluk kaluk kasaranian tatuara dio olona to tumampata tamas sambayang umpo soyan sambayang lancara Katolik lansangan na ambe na anak na penamasallo amin to tumampati untor roy kadatuan surga te kami makdokko at tutotemo kita ndasa bilalu allo katuan ki tumba kapuana mamase kaborok mi tontong payan tama allo katuangki kirungan ni makdin siapa dente at tutotemo situru agan ipuagan tutumampaki lan kadatuan surga laki patengka te ada mak karudusan situru kabiasan kimak lindo toraya situru kabiasan lante tangana tondok ya moto kini masih mati olomi puang atau tumampaki mi pasak kan solanasan layate mai
Pak Randonang kinalepongan tondok layate may to paringe anggator roto Buddha dio may kombongan sallo kitonto pauntoyan ni kada todoloki kumwa kelenda ni tinti susinna susi tukitingayo at tutotemo keden ni torroto tumani tangi kimas solanasan tangi na paarapuan tangi na tondok tangi na kombongan ya mapalek to opuang pasak ke kan lante pirang-pirang allo ki patulako landa lako mangkan na kian nama rampak tu batang rabuk na teto matuangki ia mate pangando pas sambayang kiki sorong mati olomi lan puang ki puang Yesu tutuma parenta si sola kamu na pena masallo totemo si tontong salakona amin lan sangan na ambe na anak na pena masallo amin. Yo kita keluarga sia kita to mangura talangan mote tongkonan solanasan ki Oh yang kira.
Aduh ya, lo. Dia tuh nampak papanganan, sebagai itu kan menurut tok dapur. Jadi kita dia mau tukar sistem deh. Pambai dia begitu rara buku tak dimani tapakala lompok yoki sanan tadi pos depan ini. Tapi kemarin baru na sang taman. Rara buku tuh tongkom mau waktu temo. Na losara julu to banwanta na panina paki mak doko mohon maaf bayi tanpa kala tama karampuan jadi tabe ki toring ngarorongi bang itu tanda putulna ya matu nenek laso Kristo ramai bang tudu mempatulako penguanda mak doko modio alam sitaruna amil sola adina damai tumbang datu rampo mak tangkian suruh mak dokomoyo sampuranan na 105 katong koranta dio may paarapuan kitwa kitimang budalolong kirande maao tangkelesoan mas soranasankan. Kedua ke almarhum nenek Yesus Panidu.
Mamit ang talent. Parang Ada lapisan ke pinugong. Ayo, kasi kami na pera yan, eh. Apa? Andi basikan ka punya ke menghirup kau bisa balik. Video, dia video, no pulang.
tabe lako kita mintu masulana sana. Tabe lako toro kupupona. Tabe lako toron toparenge. Lalana te ton ko la butu na jomi batu pira-pira baba na lembang. Tabe lako toron bapak pengantar. Sisola Dionistasi. Tabe lako bapak pendeta sola majelisna. Tabe lako toron indo toron nambe. Lalana te ton ko la butu na jomi batu pira-pira baba na lembang. Yate laki sanay lantang dolo lay pantunun na nagatomate. Kadiate pantunun na nagatomate tama pesua main nalaya. Paham to. Na dio maite to dilandi pati rasangka na anak dadadian ampona mintu toma lapotalang masola nasan di koya temeng katong konanta kama maliranta tontong di timang bulolong di rande pala maaw kang kelesoan susidu kato di gimana katang parambiran katang maupuran kita merampasi inan ni inanna kita di marorong itu tanda butunta yamatu keluarga almarhum nenek Geri keluarga almarhum nenek Geri dia memai palipu Lamunan rampo matang kian suruh lulakoki 95-96 si taruna keluarga nenek Mary Indeswaya mempatula komintu anak tomate lulakoki 94 bayo motoki lambi dio batangan di kalenta. Putole wong atabe lako kita mintu masolanakan. Baik garonto te ada atapu ada alan te aloto temo. Ya mo pole ito ya te lagi pamale lalu rakona to paringe. Maalalan nada alan te tondok. Tambutin upong Suayan. Bang kudu kan di palayu to da dua. Dudang Nubika Rangke Kalosye Tomadone Matalo Yakihan ko na mau iso mangyari yakihan ulit. Iya. Ano pa? Tomoyohan Lebih keadaan ini tato ini pajar
Podir ka. Nelani. Pongkarita. Nevilda. Ketua matsau stasi suaya teh, to si Pedro alu. Pendeta lako jemaat suaya teh. Ya teh ulun na lalu tama to sapa malalan nada. Ya teh na luta malalangan malalan nada. Ya teh palompo na luta makatangka di sana kande kekiran pasti. Tama beso main nalai. Tapel ako kalau tinggal tersolah nasang mangka maalala na dalam tetondok apa dempa tu laku pator ramatualan tetondok ya te palongko malalan nada kan de padang utama katangka pa nende lani di sana ulutero mali tama to sa apang nenelani to sa apang kamu sola nasa nene Chandra to sa apang yare to kumua yate ulutero tama to sa apang kita sola nasang balabaturin nalla itu banan nenelani nawa banan to sa apang Paindu melona te malalan nadana patara na sala to painangko laku tiro tongan mi tontong si uno tontong si pakaboro sa nasang dari te ulu terong tama to sa apang palamin ni Chandra dopa mi manin bagi namingkaran totongan yakin na tayo mi si tarampak bisa dikuan pa mambela-bela ka dari kupita ada Susi mo nenelani di sang kumain namberan di te lamunan lolomin de batami ne Chandra milami nembak kay namoy sangira rimiben Chandra supaya matua te di sang kuma malanada may para mo te persumanga ko din kumuha ni salat tengah mi tara na salat tengah ko ya semua ayate nakipalula ko babalantang keluarga ni Albi ni Wanda Poluk keluarga ni Dinda keluarga ni Mano keluarga ni Se keluarga ni Rina keluarga Boko Tolantang keluarga Soreme ini Aringe Negerale ini Seline Nesasae upo mereka tu lakona babalantang batu ya te pinutomate taming kilala sa den ni mani dako nakon na natingkay na puane lelian kabutan nela so Kristo tamang guru papa ledat papa Rilia Bapak Gading Mama so butukan pala so pidel laso tambutan nenek datu
Paris eh. Yung meron ka lari deh. Maaf tak nenek dia. Nenek dia lamay wano kasal deh. Nek julan ya. Ito na para may wano kasal deh. Para mo to. Mati ada anak katongkonan keluarga almarhum nenek mata lamai katangka. Biar dimakan satu mobil kalau rajin sikat masih iya ada seperti itu.
Biar nih. Oh, ini lain seksi. Siapa lagi pun? Eci. Masih ikut game ini. Kecil. Siapa kamu anu? Mama. Dia Eci kok FP. Dia Eci FP dong. Tarik apa kita tuh merasa si tamu mali te si Giranggoy Lasso dia mai tomak kaputan mang tomak kapuran nao kigua karampuan ta katongkonan ta selintu pa inawan kalua ta palendu tama tiada na katongkonan kidi mang udorolong kirande pala maao kan kelesoan susidu katwa makamba manikata palambiran ki mana marapuan manikata mauturan ki tuberan bati tomading ki tartole agaki naki gua kita merampasi inani inanna kita merampasi kalau kadawangna tabe kita lima rorong itu tanda buktunta ia waktu keluarga almarhum nenek mata keluarga almarhum nenek mata lamai katangka rampo mak tangkian suruh dago lampatan ruki katongkonan tayo 95 na 96
Baya moto kilapi dio batang di kaleta. Umay keluarga Papa Opi Lamay Kalembang, keluarga Papa Opi Kalembang. Lante di paling bebatuna Allah di paling bang pandaruma pepawangan tidak ballo marorongan ram kulembang tamate ada naratongkonan tutut tamate sangka nah kamadandengan untuk mandaki kada nenek pesalosok tomatua kumo kebenda di tinti susina ketek dekitin dek siliona diong karambunan nallo diong katampuran nama siang rampo tumangi solato tumangi reteng hidup sen solato nalambi reteng hidup sen dio mintu tomak raputallang tomak kapunan nao maka 5 anak nadadian Indo dilambi patiran sangkana kiko tang lakalando delian tang lamalambe tekausi karampon takatongkonan takamameliran tamintu pak inawan kaluata kiti manggulolong mas solana sangkiran depala maau tan kelesoan angga mairi
Kita naliate kalang pomboyo tu marasan si mumali inde sigiran wailas sulo may tumara kutalang. Kikuha makambang manikatang palambiran katang maupuran.
Beran napati tomaliki turunan tomaliluki kita mempasi inani inanam pasi patu borongna temai katang palambiran katang maupulan tadi kita di marorong itu tanda butunta ia metu keluarga papa Opi keluarga papa anak Opi lamai Kalembang mempatu lako anak tomate dako lampataruki katong konanta yo 5 saya lako pitu kita oleh keluarga papa Opi Kalembang mempatu lako anak tomate dako lampataruki katong konanta yo daboro 5 saya lako daboro pitu.
Iya. Sudah makan kan? Sira katoka adik. Udah tuh dia. Pilih sing gereja nih kami. Lupa gereja pendekar. Iya. Cuma pergi pun gereja. Cuma taruh dulu. Halo, ato itabo ko rin kayo dito pilakan macampong ng may ada itu tendaknya. Ya kalau sore Ay, kung na yung basa, leo kung sama. Iya, kung garay na to sa mga.
Lama mabungin ako kita masola nasang namui ka lang ki kamadu senan apa tontong kila makur semangat langan nolo malabina puang matua belana pakamasena puang matua tontong rondong ki masola nasang anta rampo indete inan kamadu senan rampo si pakatana rampo si pasambayangan. Dulu nami itu kukua me katabe na lako olo malabina Bapak Pastor John Gratias Pakulayuk, Pastor Paroki Sangala. Me katabe na lako olo malabina tomak parenta lain din natin tundok la taman na yung may inan senga. Me katabe na lako olo malabina anggota DPR Tanah Toraja tu Mayoren Mabong ito temo. Me katabe na lako Bati Puang tu rampoduka usi solangki Mabong ito temo. Me katabe na lako to parenge, me katabe na lako toko agama, toko masyarakat, toko pendidik na lako kita mento masolonasang tayo ki kupasira rinding ku palekona manangga banua mento ki kupi katabe. Mabong ito temo laumpogaw kang ki misa pembukaan katongkonan pemakaman almarhumah Esther Tapi na laku kita masolonasang kukua paranduk itu kami nombanta na ya tulenteran sarak latolai pembukaan mapenduan na misa tulan na pimpin Bapak Pastor John Gratias Pakulayuk na mapentalun na penyampaian jomi pemerintah na mapenapal na ungkapan hati jomi keluarga tu dako la nasoyan Bapak Seth Sandin atau Bapak Namarno na mapenliman na penyampaian jomi gereja na mapenanan na penutup. May makumi masolonasang tapamata di penanta taparaduk itu kapenumbanta. Sebagai lagu pembuka, Oh Tuhan Datanglah, Nada Bakti 324 atau stensila nomor 1. Setelah itu dilanjutkan paduan suara dari Jemaat Rantai Lombongan Bori. Datanglah Tuhan